Osuku nesikhathi salo mawephula umoya wami wonyaka lenyanga yawo wonyaka nensubulano osuku nesikhathi salo mawephula umoya wami ngomhla 2018 womashi nge-14 ngolwesithathu ngaphansi 4 wephula umoya wami ngonyaka 2018 womashi nge-14 ngolwesithathu ngaphansi 4 wephula umoya wami awukufuna nyaka awufuna nyaka kwafona udadewethu yena kazange akhulume wangitshela ngezinyembezi kwafona udadewethu sihle yena kazange akhulume wangitshela ngezinyembezi kwakhuluma umshana maphasela wathi akasekho umkhulu kwakhuluma umaphosela umshana wathi akasekho ubaba wonyaka nenyanga yawo wonyaka nosuku lawo osuku nesikhathi salo mawephula umoya wami selidumele edlula mntakababa ungabusakhala salusuthuka phela usethule nuselele kobandayo angithi ubengeke usamvusa okubeke ngami ngabe nami ngithule kanye kanye naye manje bekungeke kwenzeke ngoba bekuyisinqumo sikaMdali kanti futhi bekufanele ngisale ngaphezulu ukuze ngizokhulisa abantu abami ukuze bengeke basale behlupheka njengami njengoba sengikubonile okukhulu emhlabeni ngisaleke mina ngaphezulu kulungileke lala kahle msikazi kaMashobane nani bafotheni yoqina idolo nimphathe kahle umama nimphathisa okwechoboko nikhumbule sele naye kuphela igama ngosibonelo ngababuthelezi okaMazondo Ntwana Zona